Kope kwana ejari arino teso kere ejai aitolot aboliasho Luko Sinia kotoma abunget naka Uganda Secondary Schools Sports Association arebonati yusa e district alo soroti ngesi etegya ngesida ake aboliasho aparanana biani ne apotu itimun akaisangon kaluare limore atas luisapa ka pesuruda iwadika unotor kadeja singunu aboliasho kesopoti tegiaros ne apotu Isomeroi inomonomo unatar kapanat teso college ay nomo gweri SS igolo ni uni kanu idope obuni konyetejo alliance da ay deep dakabela comprehensive igolo idope te kanu enoti soroti SS ay karunu kede cornerstone konye bodo light SS abonga inom konye bodo light SS ngesobu obong ay nom etimulo lila igolon iuni kanu enoti kwangen aparana lolo aboliasho kesopoti tegiaros ne apoti timun bobo obongunatar oibuga soroti kanu aboliasho kanu Kibariak! That's good! Let's try Kelosi. Your ball! Highlight! Let's go! Mod. Your ball! Kelo, don't allow him. That's good! Guys, let's press! Play! aboy kinitoni lo epolo kite aboliasho Luko buga soroti Isaiah echuru ngesi abala ebe aboliasho ngesi elosete inapara jokan ibore e yauni kwana apolo na aboliasho ko soroti aboliasho we jaslolo rainu organizing ata USSA no Isomeroi lo secondary football moriata pesuru kedai sa so otoma organization ni Isomeroi lo isapa lo poto pedose e registering era kaisara duare osodini lo pesuru lo poto pedose registering era kaisare Isomeroi kaisare osorota ne chamtu meti Isomeroi do to sa kaisara lo manara kaisara lo kanyape ejaidi Isomeroi lo amuang alumno system kusilo ka UF change this time round for you to qualify kotojo registering akede USSA dobe registration riles swama online so jaiche Isomeroi lo mama poto pedosi registering a team online Isomeroi kata ni abo muang kwa penat sarik secondary school mam chito poto pedosi registering arada tiedo luto kes ko nyadum don be mam ke Isomeroi poto pedosa alomun kapalo poto register gatos idila du chiji sine alomun no toma aboliasho kanoka eduwe ilola na itejo bia eponele jara meone penana tupuruchu ageon berna nana geon re tupuruchu na paina bere mame bere dio tionis ni kamanara kira mumu a channel omunit na paini timu no kere doro bon amwani sine se dadenge noyi ibore da ina ya unite atamita ina kiti duebere e break e dio la kipi ne boli atare first half do we second half ina te break la kipi anu atamit konyer mwana kwa kulo ejangunu da etutuoro koda kineritos Mabere na very clear na the first game won the first game whereby we nominate so Hollandians 4-1. The second game we are playing now right with Adasha. So I remember first half 0-0. You know, be winning the second game like Kupano. Itelo lojo tomo management
ko yete mo to Isomeroi belle manarta itu moto mo screening nyo dua ko skesi ilola na di sama sakiro na ray bololo chuti e joka ka kiro kere tamas bere gar bere soko pan bere ma bari adi long bere ko pani am di jeno ngar na ray so maro suko kanga ci dobo do pana itejo otoma ukuse alo akota katiriki akiro ngono kere to do likina ray bo e jepone leko sadara to likina berak pana kiro na ray ko pan be am si wa bere disi to tunis be ne jay ga jeno mo boni be so still going on at tempiro we shall see what nyoberu ko sa jasi alo sabo ya bere na nyeta bere no ti ko nyar writing e ka opone se spiller no so itejo lola na i womti je pedorti kon dualom daray boy na losing o judi paka ho nationals Kanuka TV East Solomon Ramu Koibuga Soroti.